Nisambuli binakasa kana wekanda na borong to mai kan dobo to mai na salni ka kambura kina radio fijuan ndo mai biti ki kimni na wekanda na sarsar to mai na FBC TV en ngona boru taki na nonda ngona ni Vakekeli. Dabo bidi bilang ni Rosati kuna nonda bulangi na nonda ngonongo Justin Marabu ke iliapi tuai roi bokali silesi mai na Adventist Development and Relief Agency romai nonda bulangi tika na nonda ngona ni Vital Noah en nonda ngona ni Vakekeli en nonda iwasini ngonongo rosambuli binaka na biokani imbula binaka sak na imbula talenga na lewibit ini warong tikumai na kabini kuwa kanto kai mikira u talenga na ngona ni Vakekeli mera ninda Vital talenga na kabini ndai na wali besar metiga butok mandangan nonda iwasini ngonongo kero ni ndo mandangan na ibang madala ni tambana kan raw ngoli ting mikir na kaboto kay tiko na Adventist Development and Relief Agency. Nasa kabalib na tambana ngo tambana tiko ni ndo na tambana ni lotu ni kabitu ka bengara viraramba na development kay mambala na vibatoro dai taiki ki na relief na non rabu kay raramba na leoni bonua. Sa tigungo ya non da bonua sibetungo rus ngobul kalima ne ambaki. Tiko na tambanango iwe na sibian donan rau tolu sanga bulu na matinitu na nonda buru-burungo. Bengara vitiu kine na tambanango ni nondra viwatoro da kitai ka batang ngaki na nondra ngarai wiraramba. Na nondra buke na wekanda na ratu na nonda bonua. Kemba balengo eseng ni rivinga ni saya vindo na lenga timbukos. Koya senga sara ni bakatambe gindua na langka tumbu koso ni malete ni lakutunga na bingarabi na bingun kede ndau mbasi ke sara bali bu na bingarabi ngo na ngau na endo ya duki na lemka tumbu koso anga ndu mbasi ke kina bali bu na ni to tatar maleta ni liver na numutinga ni bingarabi nga na ngau na ya duki na lenga tumbu koso ya na ni to bingarabi raramba me baka ya dan tigwa na development embaleta talcinga na bibatoro takitaki embala tatalcinga na nonda garabi raramba na nonda buiti daki na wekanda ke na nonda mbula raramba. Na wali besar na ustu tinga li Vital Noah na nonda ngona ni Vakekeli ko na nomdo itu betul di bingarabi baka to kaiti ko na yan rabi kero nindo mandangan na ken na ibang madala na bungi tikinoya. Binaka nimbula binaka na to kani ni barong to kumena kabnising ni kuwa to manda na me toman manda nga bagalek na Adra na mbaki sagango vida toka na project vivi wakatiko na isongo na Adra endua ko na bamadala ni kenango batoka itiko na yandrabi vida talitiko na project ka okilana ngai pamadala tokina na nongi lilu wakadaka membalata na yandrabi na inda ronga na posa na yandrabi wakame tukuna weekend na endo na bakasama ni menda yanra beka mai na bunu enda toka kina enda tal beka raile subi tal sona kaya enda baka dortok mananda be lomani be songo ka baka tamba kindo tiko na inakim beka na nakilebu ni kana didi beka na project go didi beka ngame da kaundrobe ena lomani tur na mbaki mena ronondol tin kawalu kina ronondol rosanga bulu na kena na kilebu na kena tobule me banga ngado taki selebeti dake na nonra mbula na baka songo sana kena bosampe ka balangi na civil society organizations ena na bosango na civil society organization umaniki na elebu na kai dua ke baka tiko elewa na tiko mbeka na songo baka marama se songo ni tambangone se songo baka ni lotu era toka na rukuni vosa lebu na civil society organization kai na ki lebu saranga ni andra project na kiana tobule me la beti dake na batanga dengende ni vivi ni ndone songo me baka takana nonra raidi na nonra lamun songo se baka dabati kumbeka na nonda mbula ni belutaki badabati kuna bika bakai labo bakai bola tiko sisenga ya sona kai bakai dorti kuna na project ngona yandrabi
Yo e vakador tiko mai na nanto asana vaturang me da kaundrobe. E da bando unding te ki da ko ndro bikina. Na kana mena vi tala no ambia kan simberti ku bute kina na project ngo vat ke irambia kana neto wi stakeholder ambia ka so ira ka vakai tabi tak talanga na kana vi tala no taki sembudi na vakasa mani andravi e mani toka kina so na vingara ambia ka mena tamadaka itu kina kana vivi va ke so na village development plan sana tubu ni koro mani loriki ni sa tiku rati ku mena sano da kaundrobe yo na buku ni project ngo labe ta da kwala ngana kasa tikorawa be buki kina ne songo na kena support ta gimbanga tubu sa tikorawa dua ya kana karua na project sa o vivi baka wote na biambak sa wote mbagani na songo kona Adra lorengo na kina ni andre baka lebu na nanda baka rati tala na vi songo menda tosa da ka balilai na nanda buku ni belu taki mereninda ngarabra kina na itabi anda tubu baka ataka Ina kabina wali buna ibo madal ilap ni via bakuri na ibo madal Ni binawalip sara na vital no singilip ni ko ay sa matatati ko ni non rangarabi o irana songo era tu ba bonua ena nonda vitia wiliti ko kenda ta konrobe ko na hugni project go na andrabi me baka sa madal taiti ko e bine kati saranga mi na bosambe ka babalangi adani ti na monita mi kilai saranga na vi batora da kita kidaba e adutiko ena vi kor kede karawatalenga ni rangai i budina na itutu ko ira na bi songo ratiko na bi korokorongo merawa ni na basa na accountability na basa balangi merawa ni report ta kana kandi na yado tiko kena pamadal tangi ba bango ke la ko tigo ne lavo elo mani bi batora da kitaki na nonda bi korokoro lebu na ngauna esenga saratunga ni matata na kenandau lesutale mani tukutuku sa yado ndina tiko se senga na bi batora da kitaki na bi buke dava ela ko tigani senga tigo ni mbasi kama ina tukutuku ndina o ira ni lawalongo sanga inonra da kamera yandraba ni wangata ki ba binaka na bengarabi se na ilabo bang soliani merota lenga ni labeti da kema ina tukutungo ki virto na tambana bekani orto soliami ni lawo wakina virto na matambosi toke era bengarabi tiko wakina virto na PA se na DO ai avosar ki buana komisna ngona ya itukutugu ndondo me lako da kema ni tukutungo ni sa wangata ki ba binati go ne labo karota lenga kina ni solita lenga bera na ngala bera tumai ne bonua bera na besongo mero ni rabosa bandundu merabosa ta kama ni se esenga tigo ni adon kaket gona bonua elindo na bonua lo ritiko ni ke to bengarabitiko na malumalum tiko mbata ni senga ni ndau lakon dina tiko mai tugu dina lako ta me avosar me dak me rawa ni kilai saba ngata ki bandundu ni tiko na bengarabi kwa sa solitiwan na kiana bibuke Ina wali busar na ibo madala wiki minino kanda na do bata tomai ena nonda iwasini ngonongo de ribina bena do manda na nonda thengu lekalek ni beri nang kay bakuri tal na vital no Isang bulatal na kanda na singa indo bata tomai ena nonda ngono boro te kyongo na nonda ngono ni Vakekeli ena Radio Fijuan do moiviti in FBC TV. Romay nang bulang iti ko nanontangon ni Vital no Justin Marabu ki Iliapi Tuay Roy Bolsilisi Mayna Adventist Development and Relief Agency. Karin ro ba kurital man ro ba madala na bi kayang balat tingan na itutubo ni no mundo bing karabi na enren rabi o diso nabi tambane so ndo la ka batat ko kirin ndo mandangan na kene ba madal ena boniti kinongo. Vinawalip na bengarabi ngo wasati kuma na mbaki sauti ro ndolu tin kawalu ena ngale imbasi kitiko na medabaki na ro ndolu sangabul veira na
stakeholders mbeka beira mbeka kwa ke tu vingarai Vatakira na matentu na tamatata i tauki na tauki affairs Vakakina na tambana ni vuli e rato na tambana ni vipatora taki na rural development ngoia wakakina na commissioners northern Vatakira rato na noni lao mi atsara virto na dio na Rabingaraviti ko na asana o the konrop na tambana tale ni vuli ke to Vengaravi taltunga Vatakira to na university na ni deba kwa rato mai vakabiti ko na vuli na non vuli ko na CSO na buni Vengaravi ngo balatana kani accountability transparency Vakakina na non monitor tak na Vengaravi tu na non vi korkor o kila na o irto na tambana lile bu to Vengaravi Vatatu ka na ngonungo ka dua tale na tambana kwa Vengaravi na CSO o irto na civil society organization na o irto na FCOS o kila ni orto na FCOS non irto Vengaravi ngo merawa ni kilekina se be songo da ba irto na non da banua na buna kito daga batala ki irto na tambana ngo merawa ni Rarauni register kede o ira kede e ratiko i the konrobe na lomani tolu na ambaki ka ni tubutu na ambaki sauti asama i otiki na rua na tikina na patu watake na tikina sabu na tikina rurongo asamba sikina na Vengaravi samai raidasar na babutukana na Vengaravi ngo ni mai dabatinga mandangango na ambaki sauti na kena sa toya butaki na nonra tubu ka na korkor na village development plan kalimbasi kesara endo na committee na lomani korkorongo sa dana tu na budget committee monitor tak na vika keve adutiku na non ravi korkor ya sa sona kam vo sambasi getiku na lomani koro ena non tu non runa tikinongo mai sabu batake na batu na lomani ruona emba kisa tungo e matai kito na ronundul tin ke viwa kimi na ronundul sabulu mengai baka tavariki na ndonan rau tul sabulu kaba na korkede enesana o the konrobe ya metika bumai bonua kanga ma lausar giwai ni lebih bakurina ivo madala justi ya vinaka na kasava madalot kina nungu ililu vaka na neto Vengaravi e ramba ilebu toka kita urira toka na donan rau tolu sanga bulu kabana koro i the konrobe ya na itu butu betiko sa oite tin kawalu na tikina na sabsabu na tikina na vatu na ambakingo kita na toboleme kita na Vengaravi ne bitu sanga bulu kaono na be korokoro na ndoto san vaturanga the konrobe na Vengaravi na be korokoro ngai tiko ira na be songo na tubutu lebo etiko me tolu sanga bulu todo na lewe ni songo se civil society organization kito nangarava na loma ni tul na mbaki saoti sa me badabariki na sa angaravira chin karua sa kana bo me kito nangai sa sangata kana loma ni mbaki ngo matal ngakina wiliki na faith based organization na be songo keve eratiko tikiba na be korokoro matal ngakina eratiko na taundok ni koro bakabiti ya so na banua kito Vengaravi kina saba madalot kina Mr. Tuai na balata na kornivuli kito takete chiko me kito na tarayani tinikatul na korvuli secondary school eratiko na lomania sana baturanga ta konrabe nambak saoti sangaravi te rua nambak ngo se lakotiko na bitala no kerto na tamban nivuli kerani kito na tarake na vi kornivuli keve ko se votiko me narani kito na garavi kina indo na vuli ya be na kornivuli itiko talanga na nito reda talanga na tambana beka ni Vengaravi baka matintu na kana sangai me toto watambeka na vitala noa mai na koro dambe daksar vir bilu tekitiko na vitambana baka matintu baka na village development plan back sama madal kino Mr. Tuai na tubu ni koro keve me raoni kila keve na vitambana na dava tubani na ndona koro lebu na ngona beka ndangolene na koro arando tukuntumai senga
sini bango nan tuba so talmbek na tukuna kento tuba nango sengeni ngore sengeni matata tu nan do tukuna me na dava saraman den da tuba na se na dava mbeka imbi men da tu ngarava tau manda so na bulingo na kito ba adora vateker tu na tambana tambada ka tau kei kito reda ngona kina me mendua bata na itala noe enta ambita bata ba tuba se menana duwe korokoro vateker tu na bitambana erto wingarabi mereni rawa na kena do siru lestal mai ka o ingona na tuba santa tuba na kapaka iyo kina na korto doko ambe ka sona witikini wingarabi kita ungaraba senga walangani be kor nanta be korkoronga iti kutalanga wirna songo batalanga kina na tambani buli beiranga na secondary school na kabina boli besar na ibo madala kena mabale tiki ni andra bina kena bawa rute kina buli matanggali buli na bawa rute ki beira na wekanda bombi bertume na wekanda tume da kaunro naka na buli sabado rote na baksao tirto buli kina tinika rua na mata mene na bisongo na tinika rua na songo era lewe rua mai na mata kana na buli ngai vivi baka na university ni leva erto vivi baka orto sona ulutanga lelebu ka baka toka itak baka babalangin na baka toka na standard operating procedures reda baka tamba kindo ko na ngata mbeka ndo ni menda utu bana nandan du songo baka mbeka sona lawa me bo dikenda tiko nandan do ngaraba na nanda itabi kenda reda nanda bi songo na lebu ngona na banga tekilabo se na bi ngata mbeka ba dori sengen do tu sona kame me bo tiko na nanda vaka baka ndondono se baka sabsabai kana karua na human resource management leadership kena child protection ya sona bule barutaki kena katolu civil society organization financial management training kena kaba na Istanbul Civil Society Organization Development Effective Principle wili taltinga kina na ka endo ndaronga da baka lewu ndo tukuniti kuna writing proposal nandando baka buli dimbeka menda kila na iwale ni bola veira rakutamai sona vivuke vakelavo kena ngava ndon metiko rava nanda du songo meranyo kereani na tardola kuma echiko nomdo bank account echiko na nomdo miniti ni mbose sona kava kai bola me bola itu chiko mbeka nomdo financial record ni bidana mbak saoti klas sona kango ndando malum kina vi songo na wuli sarangango baba kausa tukuno te sangai ngame lebiti dake na ba tenge dini toso din tone songo ngona ni wote na buli na mbaksa woti erto mai tarana stibikiti na leo ni bi songo ngo nan liuliwe rando na stibikiti ni bi kasaranga ra buli ngo so na kandara tiko mena koro na bi lutek chingna songo ni marama songo bakalotu songo ni tambangone ra ngol saramai so sara bakaramai manduana buli balati sandendia na ngoni ni buli na kaya baka bimbite kiki na nanda wasi na nanda kilakai merani tuzok na nanda bingarabi baka bimbi nambula bakela bakena tos talanga ni nguna sa tos chunga na nguna andre bikina menda labeta takabali le nanda bateng-teng ni kilaka kandongo na ngoni sala bingarabi kina na tambana ni buli beira na be songo naka na wali besar na ibo madala ndiri bana menan do talmanda na tingul lekale kan biar ninge ba kuri tali tugo na bital no en na non dai wasi ningo nongo nandang ono tugo ni Vakekeli en na salni kakambura kina radio Fijuan ndo may biti ke muni na kanda na sarsar to may na FBC TV romay nanda bulang iti ko Justin Marabu ke Ilia Pituay Roy Balislesi may na Adventist Development and Relief Agency. Kero ni
toli suku tala mandanga na vuli sa boy veritiko senga via taronga tike ni so diso ndoni meritiko na vuli ni sa taba na vuli e na rani kaukina na vika era sakila o ira mai vuli ena kena bande tikitinga na valevu na vamadhala mai vai nongi tokani sa na vamadhala beira na vuli baletira na CSO na vuli da talanga beira na tiko na nonda vi korkoro vanga taikina na walo ni vuli to ko tamai na tambane vuli ni tauke na nonda na kena mbudini da kena itubutuva na village development plan ndo na vingara vingo erto tutaka na tambane toke baletani sa tiko Roberto wendua na itubutuva ni vuli sena kena ivola na syllabus i vingaravi na kena rawa ni mbudini rawa endo ni tubutuva ni vi korokoro ke rawa kaitikina na leo ni koro todo ni randambe baleta me rawa ni ra kila na davandina engandrevi na loma ni tiku endo sulitiko na vingaravi ko ke to ba dorango via ndua rua tolasing na kena dagatiko na vuli baleta me rawa ni mbasiga take mai na kandi na etiko na nonra etiko na ni salemi mbasiga na vulingo Vera ke sarna baita bina buli sanga inonra daga talanga ni satu ba ni tuba ke to sanga daga bata kiru to tambani to ke mera ni reidi kandi ke ba matailala ini tuba ke de kuasa basi gada ke mai sanga tuba ini tuba sala ko tale vera meleirida lesu tale mai e baga videti ko na bita lebingo mera wani ra sai kwandinango e senga ni kawale tunga ni vitala no e seng ni nei toti ko na tubutuba e nomuni nei tubutuba o yana buna e la kuti kina na vitala e vitale vive vira ke na vi korkorongo mera ni vivandi taisaranga sai kwengo na ni tubutuba ndina ke to sanama kami ke to na la ko da ka bando lo mani vida mbe kana mbaki mengo sanga tuba ni tubutuba ngo sanga tori boy bola en mbaki saudi era samai torikina na non ritual tubutuba ke Wera ke to na vi korkoro ka kito sa daga daw tikinango. Tin ka ono bando na kor. Walu patana walu na kor tikina ruru. Na ibola talanga ngo sa suli talanga vi i PA Provincial Administrator wa talanga kina buana roko. Talanga kina na kina labe sa tungo buana na talai na woli ko ida kina Commissioner Northern. Sa tiko talanga buana tubu kede ni vi korkoro ngo kene balembale. E nangono memori ngai dagatiko endua na vi watoro dakitaki si endua na vingaravi ado na vi korkorongo sa matata tumai na kake vendondonu me lakosombu na vi korkoro me bakana tubutubar sambasi go endo na ulle buka e adatiko na vingaravi ngo mbadita e tarasar tunga na non rambula na lini bonua me utalonga balagala kani kito wa kito ngai ironga pakai matai na matai ni bulan yang bakingo gitu lah wala nga bato na vida na koro e tolo nga na koro gitu le sara mandangakina do na tikino subsab ro na tikino na bat gitu lah nga anim gitu le ndambe batakir na tuan koro virtu na ngasi ni koro bakina ko ir savenga rabitiko sambasi ga saranga mai na visau mai na lomo wala nga nyambaki sao tikina mbingo Sara kilasar tunga oira na bandina e ngandre mati wana korungo. Satu betu baka kabaki na non fundraising apa takira mera sangkaraba ni tabingo. Ka aya isona ka kitu marota kambala tani satiki membasi kamai na visau e na loma ni tiki na irungo. Aya indo lenga na ka indo tukuntu na poso paling snapshot. Kita li reda lenga na da pasambasi ketigo na loma ni tikungo. Ive bakurina ni bomada? Naka ona vosa na vukuni non ravuli na visongo songo ni taronga tikomba mai na vavar na ngai vakaba ni oti na vuli na mbaki saoti ni oti na vuli ersanga mai vakame do tokna non assignment beka se non task leka mer na garava ni oti sana ngai sol na stivikite mai sol tokra mbaki ngona non stivikiti e vida sarangan nangon sarangan tato vital na tikinongo e sarra vivi baki bulitiko na isongo go endondonu mendua na isongo me vakava na vulingo
se mena vivi bakana bulingo be na loma ni vana koro kena balea ke baka le tinika rona songo sa buli oti ni oti na buli erato na ngai lako na loma ni vana koro endua na songo balea sana via tokon beka ya na via tol sanga bulbada beka na koro merato na tarake na tinika ro ya sena sivi ai tinika ro na koro dua na songo me vana na koro yana kae baka ungeti beira mera na ngole tale karle vivi baka na buli yana be loma tale ni be songo na loma ni be korokoro yana kena sanga itinga me vala biti dake na non rambula ni bin karabi kena karua una tamana nga vala kele kana nambalata na village development plan na be duru makito kan loma ni buli na financial literacy financial literacy na kena sa chiko ni tuba ndanga ituba na baka baba na kena kena kambe ka baka ilabo ndana ngai reda bata baba ke sa ke baka tinno ndulungo e vida na le matu wale tiko na lomni koro baba na rao kai etiko e vida ko rawata ndo na lomni madawa ndo le na ngona nda le na kanda tubana le tiko na kanda rawata sangai toka loma na financial literacy sana bulim baka ni kana daurida na kambeka ni kabage labo me sanga inga menda rida mai na ngono ngonan rendre rida batike na kai ko sotabati ko tubutu mandanga na loma ni be ni lotu tubutu na loma ni banua chiku tale sona onga enda utu menda windu te takapata na daba nda rawata kena kanda be tuwana tiko mera ni daba na mbaki onga rabi na kana nomu na tondu matu vale batal nga kina rawati kina na tubutu bakai ya na financial literacy kito wadu rumo toka merin labeta vake nga na nantambula ni marui lavo bibi na mbula ni marui lavo koya bosti kino Mr. Tuai kana kena mbuli na committee ni yandravi sena monitoring committee ya mbalat saranga na kena lura itiko orto merto yandrava tiko baka nga tekitio bada nandai lavo e baka ibola tekitiko kaulis tali tuku beira rasoli kake de bang matela leba ya e baru tekital nga beira na nonra ya la imera bang taka toka na komite me baka toka na nonra penis na nonra na ibola na bi kake de ngandrebi na nonra risiti nonra ibola na risiti e baru taki ani beira mereni tambea take nga na nonra mbulni bingarabi na loma ni koro sana loma ni songo naka na wali busara na ibo madala dari mana menando telemanda na tingo lekale kan imber ningai baku ritali tigo na vital no nanda kau tigo ni Vakekeli na radio Fijuan do moibiti kabaki na FBC TV me ka usabo rita tigen non robu non da bulang iti kan non da ngongo Justin Marabu ke ile apituai roibol silesi main Adventist Development and Relief Agency. Main bukti ngani no mundo biang karabi na tubutuban ni Yanren Rabi. Bukibi na nonra rai na linibunwa ena bukuni kena sa kautiga ni bir na tubutubeso ondo barutak. Kina bisau onduan nama ka mebaka ni sabang madalaw itikin na tai na itavingo na siya na nonda lebing garabata kir na ulwe kanda ratumi na koro isin karoro na buna balet ni nabasika ni so na matanggali bebu ke pango wer sana numiti ko ni na yada ni endo na kaya ndara sara ni reidai me kamo sarai mai o sa komengo na tangini wai se sa komengo na ni tu kani paipo me buke kini tu koro se sa do me komengo so na kani liba me liba tak na ni tu koro singi bakaki na program go na yanda via bakasaranga kut sini ko ni endo na bebu ke ba me bakaki na
na keni wasapasambek na very wasapabalang ina soft component ni project vangatakinga na visau na me visau na tamata na keni wasapasambek pabalang do tuna na empowerment project me rawani kiki anda me rawani nda wakila nyo kenda na enda rawani da kava na bibatoro da kita kenda sale unanguna enda ndau warrabitunga na bika melagmai na nonda ndau binakata meadonga me bikenda nda sange tigu yawal wengo baka bibongeti meroni rabakila na nonda wiranga batikira rawani ram takabani tabi isengen ni nondo ni menda warrabitale boendwa bata satu bikenda na kinononda yaw wabimbi kenda na ituki na mandanga mu bitabati kina wira minda na kawata mata tungo ituki mandanga etiko na nonda yaw etiko na bonu enda mbula tiukina seni rawani ndalenga na nonda bonu enda tiukina ngo na buna merawalenga ninda bayandra ninda rawani bakila okenda ngabateke na nonda bisau na pasapasombe ka babala na behavioral change merawani ninda bakila ni okenda na rawani dakapa na bengar bingu enda biba toro da kita bateke enda bolana ibola ni proposal enda rawani ni lako le tutu ke so na katumbo isenga tunin do tandolam be weekend me roni mbasi ko mikina na bibu kenda roni bukikina ndo na bonua kwa ungetira kina na kanda mai da konro merva kilati wambimbi na runa tikina go saba kamerta sangai bakila mai sinai okima mi roni kima mi ka mga batikima mi na bengara bingu nando mandanga na korro na tikina na batu na sini batukuna na dan korro keto ale kito ale visual nga kina lalo mani January na bangu na koroya kitung aunga la ko ni kito la ni la longo mi kito lindambi uir na turna kimara mai rasa tiga buda kata tur sa bengara be sangela nga mo turni koro sa kautir mai sona marama kito sangga mai bitalno sa metar sawada senga sala ko sartunga ka kinang sa na dabu ikala wasalango sa singini taro pero bato ni uir na turanga sa bakila na non rita bingo ibatagir na tambangone salam sama ibu kia na sasanga sa ating kumbateni sa rongovi nandomo kambalda na itubutu bara sambi tango non ritubutu banga o ira saranga na lenko lebih bakurin lai pemadala just naka hindi na todo kaya libnangun na weekend satu rotu weekend na kakekeli na kila katalanga itu yang nandalo menibe kor-koro de bunga nangun da se ba modera toka kasta ke no wona banga me ban ratinga me tosta ke talwalle nanda ambulni bingarabi ndo talanga na sana ko sanga iti kongo bana lomani project na kena labiti da kena songo menda kilau kena na civil society organization sana bi songo viviti ko nanda lomani be korokoro se tondo ko ni korba kabiti ni tiko sona songo bakana of course se Fiji Council of Social Services o kwe ngarabi kenda talchunga na civil society ibiti kwe nda ngusu nda tiko wana matintu ke baka ndo na kaenda so taba tiko mai ndo mbeka na lenga ya tiko ngo sana bonua sangai panganga tik mai mera dua bata taka bata so na bisong to bata tunga na karangan reba ye ndu ngana unisale ndu muria so yang sartungan nila kabikiran dona ka dona wale kito bito tonga na lomani project merakau bata mai dambe bata kere mai berto na bi tambane so meramain dambe bata meraronga na bi kaira dui so taba sena so nangangan rembe kai tiko merani roro na bitalano me kunin dan dui tu na nanda kainda rawa anda tukuna mai mera ndomo bata mai kendo ana kar staba bata vida tal na bisong ko sogo staba ti ko senga dio kento tondo ngai ana kana bibu kita ke batal ngai kana durian na bibu ke ana lomani bisong ko go ke kamande ke bakana ministry ni marama tambana ni marama ro ni bibu ke beir na bisong ko go ke bakaer tukuna bata ke mai ngona ka ke me ngandra bakana wuli metos da ke na financial literacy mbeka nambul ni mamarroi asana vanu embukina na platform vango mesanga imera ni ndakilatiko ni tiko tale bis sona bisongo songo eta utu bata bina kasaranga na kandangan rebatiko
Sega nyo kenda dondo nganda rebeti ko sana bibuke. Daka pinawali besar na ibu madala dari bina menan dua telemanda na tingu lek ni beri ni ibu tabari tingu na bital noa en nga una boru tikungo na nonda nga una ni Vakekeli. Isang bulatal no ikanda ng dobo to mai en nonda iwas ni ngonongo pinawali besar na borong mai kan dobo to mai en nonda nga una ni Vakekeli. En Radio Fijuan kabaka kina bikim ni ikanda ng dobo to mai NFBC TV. Kila ni tuku telesoni tuku nina nrona bia bukan teo takatiko monrona tal no toki na nonda iwas ni ngonongo ni sa bukan teo takitiko na tuku membaletan na en rabi. Kila ni tuku telesoni tuku baru takatiko na Adventist Development and Relief Agency. Tomanda na babina kai na ni kuai ki veira to na tambana er to baila batamai na vengarabingo. Kona tambani European Union baila batamai na lomini tur lembaki sa tunggu matai kitu. Kawatan laki na nani to ilaw er to na Adra si na Adventist Development Relief Agency na tambana mai chamani kwa kitu na kapata talchunga. Na vengarabingo er to bibu ke talchunga mai na tango. Wea rua na tambani lebu kwa rau sasanga talchunga mai me rau ni bibu ke na vengarabingo. Kau ngadap tala mo mabina ka kina yasana the konrobe. Ambimbi be to na kena turang kina marama era andau tokona tu na vengarabingo. Itu sarai tabut na nonra lakumai mera maindua patetiko patake kito. Ambimbi ni berto na ni tolawa tambani ni project offices era tungo mai sausabu. Kartu tokona da kena vengarabingo kwa na buna kito babina kina na versa kana turang kena marama na sana ba turang wa konrop ki bambimbi talanga wana komisna na italai bibuke ki rtu ke den tamban ni matani tu rtu waili silesi arti ko isabu kwa kitu salindo abata ti kuna vengarabingo ka sambasi ki na libu sarna kabina kana biu kani sati wa dalak bambimbi ni sati ki bu mesa lauredi mai na beka kwa senga ni ndo masika rotwe sa mbiwa wala sa baka mesa mata umay na nonrala ko may siko na leoni bonu talanga bali wala sa nabitartar sa baka mesa waso mamay ko na kaya ngan reviti go beir na kandar tumena ko rombaleta meraka ko ni ndo ngalutak na kaya ra binakata sangai bo embasi kana lengar sangai ndo tudaki go sa baka mesa waso ma sa law talanga may na sa tigibu mersa pamang to talanga na nonra wala na ripoti ni bika sambasi sa ndau yaduti mendau daka na mbose baka tikina kasame daka talitiko na mbose basa na sa lau revitiko kina na bisaungo mai beir na nonda kwarati ko ibonu kwa na buna kitu binakata me o binakati ko bir tu na bingara vitiko ya na tu ya sanango me da konro Binaka na bakalek sara na wuli ko kito pamadal tikinango baru tiki wusar tinga na madha mengo na nanra wuli na civil society organization na katin ka rua tin ka tol tin ka pa tol na singar to na wuli tikina na utia na gay to mental na wulo me batal ngakina na wuli batakina na be korokor membalata na village development plans na tubu ka financial literacy kena bulni belutaki na baka dorti ko na bulo e pereli sa te ku me kito lalaw kati ko yani batalang kena buli beir nangas ni buli na ba dorti ko na bulo talanga e pereli kito ngandra bti ko na bito kon me berto na Ministry of Education na bukun tikina ya vital na to na budget committee to sa batal tingana ngonongo na kena sa te ku me kito bingara bti ko na vi korkor tale sa sebo tiko merto na ngaravi wakambimbingo na may na tikina way lebu ko tadaksari sangani roba siruso mutal may ngol tali tabiuni na vi songo kena vi korkor ko sangay tiko me kito na tarana lo mani ambakingo kena evo tiko mbekito na ngay tomana na ambaki maingo ya nangon mandangango na daksa tiko pusar tingango kito babir benak tikina birna leni koro talakina birtuna
provincial office na rutu bitokoni ana kiana tukuni tiko na we tukutuku so membalata na tubutuba sa tubani tiko to USP talanga subu sababa ra tiko na kana ngoleani mele tomani na buli amba ka sona tubutuba sa tiko menangara na lomni amba kingo na tukutuku ni bibo nditaki bir no kandaran do botomai na wikimuni nanonda kito sa ndona kana nito marautiko ka kito binatanga ni bakilabinaka ni na vingarabingo na tomani sa mebaka sa madal taikina na nongi tokani sa lakosartunga na ngonongo na itubutuba ni tungoleani munisa na makinga na nondale sota ka kito sa banu nitu ni na leidabuka na vingarabingo sa na lembasi kina na vinaka weekenda o sibi na vika enda na ngandrebetu meado ena nonda vi koro ya ndundua ena sana batura nga o the conrop au kila ni rabarong tiku mai na kanta mbeka mai na besebiti ena vitala nwango ya kalunga teti ko na sana o the conrop embalete ni ndingita kine sana ngo me rawani tiku buki na bengara bingo ke tu saba ni tiku benda masu bagalip balta ke baka rawani mbasi katale so na bebu ke meroni e ado tale na biasa ne so na kabila kasana basika ena nonto ya sana ngome ya kaunro na wali usar vikimro na biokani mai nanda bulang itiko Justin Marabu ki ile apituai roi wali selesi mai na Adventist Development and Relief Agency sana dapat al tingakin na nonda iwasini ngona ni Vakekeli and Radio Fijuan do moibiti ke kim nino kandar sar tong mai NFBC TV. Meda na nonda iwasini ngona katarava di kalunga tatiko.